Nih kadang jual es nih ke beli buk. Nih. Beli nih viral. Beli. Siapa nih? Beli nih kan beli. Beli. Siapa saya? Sesemak je beli. Beli. Apa viral lagi yang ini? Badak saya beli nih kan? Beli tuh. Terus beli. Ada di bun bara jalan ada saya anu beli. Saya beli. Ntar adip kamera. Tepuk tangan. Oh, iya. Ada apa? Ada pesena. Minta habis saya ke gula. Mayu. Mon ke gula benih kalau minta pesena make umroh ipa gratis ya. Keng dua syarat dah. Nomor situng kau tu janda. Nomor dua gelem ero ceti cap bibi bini situ wai rumah. Ben insyaallah kaula ben ajunan budian apolong ben Mbah Murad amin. Apolong ben Mbah Rinda amin. Karena orang semangkin apolong etunyah abareng i akhirat budian bekal epapolong amin. Kula ben ajunan tak nyapok Mbah Wali Murid. Nak kan lembek niki Mbah Murad ni kan lembek iki. Makana teti bujuk nika. Makana teti wali pun lembek mun mangkin kan wali murid. Di masa teh pada wali bu. Ada cak makin mun malam satu tahun baru cak aget joget karaokean bakar bada dia lah ngaku kapi aja serau teti bujuk di mamun saya teja sebada teti jerengkong mun teti jerengkong pada magi ematura apa maksiat makin di mana-mana betul laki bini apolong beni mahrumah bener. Mon zaman ko na lambe takok ring bini sa bulong ngeben ring laki nika. Mon mangken cara pacaran nika iguncing. Aguncing nyiklak deh ya. Cagela grup na kake aja. Keng cara pacaran mangken malam minggu nika iki bemangken guncing nyiklak. Selake je pentras kecok irim. Cakopa grup nambian dia. Tak langkong mun andi anak bini mun yen cembi cowok ong malam minggu cak beki. Paham? Make telasan apa kalan yen cembi bekala cak beki. Pah ibu kimi tak kurkubet terembian cak dengan tekus potrok ke koceng. Ku pak garing apa dinari cermet kok. Cak bagi budu setebuk. Mun zaman lambak mata wali ada. Mun zaman lambak nikah. Mun cenan ngak mangkin nikah nak kanak lambak tahun sangat lema. Kula nyapo karena kula kelahiran tahun beluk sangat. Jadi kula mangkin ke umur 17 tahun. Bohong ya kok. Nah, tak berjaja toron. Lambat tahun beluk tahun sangat lema tahun 95 saya ingat persis tahun 95 ni kemudian ojenan ngak makin musim hujan nak kanak laki benak kanak bini nikah aja nujen umur 12 tahun umur 13 tahun aja nujen acak kecak anyuk lanyuan ngoylang ngoyan abengkang tahun sangat lema aman yu mun setijak ngoylang ngoyan nyelemung bener lambat tahun sangat lema ni kanak-kanak laki bini amain makromaan kaju eta cek kempak roh eta bingi samper ia tak edaun gedang ben ompai laki bini nengi dalam nyamana amain makromaan lo apa mun setia amain makromaan tako andi na anaan bian banok barjaja kan tahun 2000 ke budi boy lagu pengen letak pada lagi lagu dulu coba saya sini kali ditekan
sedikit ditahan biar ya cang si mancing toju ada remon toju lo ngatela ya kok cak terus pada ngatela kok boleh si mancing ngatela mungkin kurang jelas dan nak are bayu pengkabi na sekali tak mantoman biko cermet tepak kering apa dina dia apa PP Kelompang siapa minta PP Kelompang India orang minta India dia minta PP Kelompang entek ku udah tanya kan tutoman beda cerita nah kiai ceramai pentai lagu di babor tak beres ceramah berarti dia embian muntro lagu embian nikah cek ngunceng holili tahu holili embian pada matura kia jua mun saya ceng pan depak ke atas tak kin soro langsung PP Kelompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cek gelemi keloni ngokok untuk pak kering apa dina dia baca saran itu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kula benajunan makin ada di penghujung zaman. Esitung zaman, sezaman nika ada buaki jabun kanjeng Nabi. La ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun setelahnya lebih jelek dari tahun sebelumnya. Kecuali tahun setelahnya lebih jelek dari tahun sebelumnya. Jan tahun jan kabudi pasti jan coba tak kira jan bagus buk bener kula tanya jan kabudi orang jan soki apa jan melarat jan soki sajan lampak apa jan cerai ajak saya hadir cerai kapir ya maka saya komik pada cerai kia sehingga agemi kayak ya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jan kabudi kula beranjunan neka sajan coba kengten kula makin pada Pak Situng daguna ke Maimun Zubair sarang nggih at-tariqatus salamah al-khalasah beda cara mandi babai beda iya alhamdulillah banyak janda dina dengan apa anak cak ngadep kabar tok ngadep ke timur boleh lagi apa ngadep ke timur ero cak ngadep ke timur tok ero ngadep ke barat boleh ngadep ke barat ke timur ero ngadep ke laut boleh coba ke atas baik kok dia tak mantoman dia ceramah dina
Apa? Anguan kalak mancing. Ini cara mana maksudnya? Apa anguk kalak mancing apa kalak toju? Kalak mancing. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Atuwa ka Allah. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Amin. Akatia epapolong agleen mangken manter epapolong agleen i akhirat budian terpada selamat kapi lebih-lebih mangken neka masuk ke bulan situng Recep manter pada selamat apa sah apa tak apa sah alhamdulillah makin lo apa sah ngabula apa sah kia manter bi Allah pada selamat ki epakuat jabu nak Maimun Zubair Kememun Zubair ada bu zaman ini kajian kebudi jangan coba terus selamat tah zaman sing akhir nih kah terus selamat tah telok jabuna Kemaimun Syekh Maimun Zubair sarang ada bu ada 3 cara agar selamat di akhir zaman mun terus selamat tah orang kerajaan mun terus selamat tah orang rebalas mun terus selamat tah orang gerati telok nikah bisambian kalakogi situng as-sukut ceknya benyak culu ceknya benyak kan cek burlebur arasanan orang lah cek ampo agak jagaan orang lain manusia ini kebi Allah ibri penyakit ateh monsoki penyakit tasom cer mun melarat iri bener beda tak oleh sesoki tak oleh sombong cak sombong sambian soki ini kan ngalak patoroan karo lahir lambek membian kantuni abengkang bener beda selahir arukuan sambian lambek abengkang mati kuleku tunya nambian tak ikibah apa saya kesombongan cak ngalak patoroan sambian cerek cak tiratir bulan kalau ngebek raji cak lekas melo beda polan selok kempeng pahiba iton juung cak mah kita perlu le pereng saya dinaan le sebenarnya sesoki cak bong sombong cak tiratir kan ni serta tanggana seeka kana ta andi cuko lekah saya melarat cak iri ka sesoki bener le cak epon nandero cak epon pantun nemu Facebook ku le yu melemari meleraki heko beda kan mele kedungdung mele pakoh cairi kareng soki tatang kena tedung jua alakoh bener jadi makai andi tatang ketina cak keberda cak ambian tedung ajolok tedung bener kan betul kadang tanggana andi adik kayak kan ya pelik makai kalungan cak mitasi beda biasa kan tin yu apa na boleh karo kalung mitasi makito ngarasape sa kakalong torot sepenting ang kuile eratibi beci kok torot rapet ini ajo le bang mekar beda nasi kuring beti kebingkar muana glowing oleh nabang Mekah cak aku pak empian seekor cawi sudah iya kak hari yang makin muana tepot tehu parca aja kok cak karo muana sepot tehu era celeng oh tak ambu segan
kula bani alang langa sampian ni ka ada beda adin radin ya tore ing tak langkong se adin radin se om se ada beda cek karo tempo nak keluar munte du ngaben lagi naju aminyaan om cermet dina dia ke pengajian radin ke pasar radin ke mantan radin muslimatan radin tedu ngaben selake bae ngatin tetin bada ha mun minyak tawon ki bek sedek terus kadang pankek tabu pah bedeknya gas tepak kangkok selake pangobar sekali tak mentomat beda yuk hati-hati layani dengan baik persembahkan yang paling bagus di luar banyak saingan bener gak bener sampean lo ngiding berteki lebih hijau rumput tetangga biruan rebana tetangga makanya apa biru rebana di ngembian kanungguan mbian bukmun selake niki bi sambian pas sae coba haram keluar tak kira gederui bener tangkat cari tangkat cari bebe tenyel ket tangkat cekek lagi epek tekepek selai pamancing mbian ka dadi beni karo ai madura make pesuruan reng laki takut garing bini ki Allah eta peteki ka pentas ka maki bani tiaju jakit nyelket di setangkan saja dek nak bini kepi dek nak Allah duet maju duet maju चंद सितारी पुलर खुशबू हो ताजा ताजा कली कली है हमसकी दीवानी है nah tadi orkes pengajian dia Allahumma sholli ala Muhammad kula tak beda-beda aja kula ngale gelu macam Cairin nabi koleh yang keburung pengajian kula rencana berangkat mari adan sopu orang kamu gituan sebel deh kurang ngabit terus ya bit mayu mangkana saya nggak laki naji mun mulai ke rumah roh mbian ke cek deng berdeng yu misem ring laki makita andi pese king mun si bini misem jemper tak jemper kan mir ngembian ke maki banyak pese king mun sampian acampo alis maka nambian cek keki laku biasa aki ngatelak selake langsung dia selake mangkata alako dia haji ya baik gila muni boleh jinak deh kan kok yang ku tak beres dah remir layani suamimu dengan pelayanan terbaik hoi are kebalik lagi kebalik ring lake deh buk mun eroma la pak kenyang luar make yang ka tak kira ada bener kak ngeding cantim ngobus ngeding kopeng ngahe ring lake kan cagulen kemun eroma la pak kenyang luar tak kira seharian bener makanya saya nggak ring lake cek pas sampai minta angka aki nase tadi kak da iya yuk pas saya lake paman nguman pah jawab lesok beri mare
Pala leso, mun leso bian gebele, kak kok leso, kok ngantuk, kok tedungah, apa cangkake tok nyetok tibi, beh nase. Lesek kakan degula nase. Mbian mikir napa kiai? Lagi kan di kebelar yang laki muni romai pekenyang i luar tak kira ada bener. Papeleman kada kak nih. Bahkan kita ngki kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ku tak ibadah ala tini laki dibu. Yang ku beni ganjaran. Mbian king nekuk tanang asa laki, king nekuk tanang ni gila. Kula abas lain, king nekuk tanang. Tasaqatud dunubuhuma min baini khilali asabi'ihima. Mun sampian nekuk tanang asa laki, tasaqatud dunubuhuma. Tu sana sampian korpas tade sakali. King nekuk tanang, tu sana sampian korpas. Mangkana mulai di kanto deki tanya aki. Mayu, mulai pak korpas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba enom coba dei. Daerah ngade ya. Aero enom ya kan wedhus kok ya. Hah? Betul. Enom kok enom. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Montro selamat ya akhir zaman debuna Kimemun Zubair. Napa sih nomor situng? As-sukut. Jak nyak benyak de. Jak nyak benyak aja ge tatang. Jak nyak benyak ngucai orang lah. Bila lebih tengah teh ada kan tetokok masake perasaan tatang ke. Ki. Karena mun kadung lesan ni ke masake kah tatang ke. Mun kadung masake atina tatang ke. Mungkin sampean minta sapora esapora. King makele esapora ati sesake tak kira beres make sampai mate. Tatang ke bah ngocak engko le meningat ka kandena let-let ka perok tetet. Tahu di ma perok tetet dia. Idi mah. Di dalam. Mun saya luar jubun tok tetetnya mana kan. Nyaki perut tete dia juga bidalum. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor situ jaga lisan ki. Jaga nemu kacuba na orang lain tinggal cek burlebur cek pangkempang. Karena terkadang abok ni keseneng arasanan cuba orang lain. Menterga Allah jaga terselamatah. Orang ni kemun bisa jaga lisan bekal selamat salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang ni bakal selamat mun bisa aja gelesan manter tepak kaula ajunan. Allahumma tung nomor 2 mun terus selamatah wa mulazamah fil buyut situng as-sukut. Nomor 2 mulazamah fil buyut mun tak lo parloongku mun tak ting penting ngongku cek keluar dari Roma luar ni kemangkin banyak maksiat bener. Mangkin ni kak benih karo malam maki siang banyak jereng kau ngegelejer kak. Beda terkadang erok ni kalanceng king sepit dengan ngetas di nanti. Beda. Terkadang ngacelanaan koleng tak padeng king ket entek gelo. Allah pahingak lontong banyak gelu beres. Alet tu ke atas, alet tu keluar. Banyak tukang becak dengan teman ang koceng.
Ngapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin nikah iman kak diman ya Allah. Di Madura beberapa waktu lalu ada kasus pembunuhan. Mereng kabar sih. Sumeneb beda, Sampang beda, Mekasen beda, Bengkalan beda. Hadirin, tak mungkin reng sepo nikah aja ke anak man kak kaman, tak mungkin. Tapi lebih aman makin anak encek sampai terlalu jauh dari Roma. Bahaya makin nikah. Semana zaman bahaya makin nikah. Mangkana hanya on ke Allah mantar pada amat selamat kapi. Mantar pada pecera kapi. Mantar bi Allah pada parengi teti orang seh etunya teka hajat i akhirat tak nyeting dek ke neraka. Amin. Senomor telok montro selamatah debunah ki Maimun Zubair ar-ridha bil qut, ridho kalaban paparing Allah cek jeung aja keluh mun bareng haram saya ngajak kalah nggih tengah teh tikal kula benajunan udik melarat apa cek sekejap beda gratis ya kan sekejap kula benajunan umur tak polo seket sebitek kula benajunan nikah bektona mati pun ada saya hadir ada beh kula ben sampean makin kalaki bisa agleun tak keng pulang tak itu mau saya mati ya bila tengki bener mun masalah mati tak kira burung kan mati kapi berhubung bakto nalo itu mo makin gi bisa agleun kalau keng tak itu mo saya rasa mati ka ada nih keselo pangki mun masalah mati tak kira burung saya rasa mati ka ada nih keselo pangki napa sampian saya teka ada kula si budian atau sebaliknya kula saya mati si budian dak masih cocok kula mati dak ada dia ke arami tak cekel tempo na omber dak ada ngi buru lamun tak kuat mi nguncang kula ke cermet benar badar ngapi datui kursong di babar seroda iya minta tekuk kening belet kok Allahumma sholli ala Muhammad ridho paparing Allah beteti soki ce aroma sa andi aroma saking ngalak patoro andi orang se aroma sa ngalak patoro andi kata kira sombong tukang parkir nih ke sepeda motor masuk mobil masuk satanian salapangan mobil sepeda motor salapangan jaluk sombong pakun kok rawan apa tak nuro andi bener acara mare sepeda motor mulai mobil mulai ada sekali ya lo susah nalak patoroan mbian nik kami sake ate katunya aroma sa andi padahal ke ngalak patoroan orang sa aroma sa andi akhir apa sombong aroma sa ding tibi padahal ke ngalak patoroan orang sa aroma sa andi pah hari kak bahaya hari kak i rumah tangga ni ke imam maring laki keng mun sebini cerai billahi make selaki cerai ki bener imam malakar ring laki keng saya kata aku sampian bu tore ring laki lampe ring laki libur asodako ring laki libur ari beri kapan abini bini na cerai ku tahu be cerai make selaki cerai kapan beri ro bisi bini terus baki kapi ka mabara kan mun parlo make akibah ngalle alle lumari na iku reng laki karo tawa beri tak ekre na ide por ada apa penyangkut angkot serepot ide por tak lim cokok bede banyak cukong tak ada cukong bede berapa tak ada bahkan laki tinggal beri
reng laki kalau mikir colong to teko tango kos laki jorok korok surya kan segemi ibu cuman kau beli cukup benih kalau colong make budung kaki je melok iya tak genaker pikan salah ala kol tak ala aku bagian sebagai bagi kap beda sampo daya tak usah aja wa potongan riku campur bu wala potongan Marlena kapi nggak aja deh ongguan mundeng laki kan bek tak apa mikir katunya keng mundeng kan burle-burle beser ya bener tak percaya tanya lagi Nabi gula yuk per ngaki mun bedereng laki minta kesampian dua reng laki situng genteng miskin situng coba soki milih si genteng apa si coba kok tina ke coba kor soki bener mireng ngembian kan ontong kolo abini dina cenungi pagadi kok montangkan cari benih tunya saya bekade korbini seneng korbini bunga minta apa pun sampean andi ibri dapat ibri mireng ngembian reng laki dia tak kira mantunya kursi bini jember thank you kak si bini minta emas mun sampean andi PC ibri dapat ibri si bini minta tas ben sandal mun sampean andi PC emeliaki dapat emeliaki seorang laki-laki akan mengorbankan hartanya demi istri seorang laki-laki akan mengorbankan hartanya demi istri seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta Tina make selake tak le mulai di Malaysia kor kereman lancar. Tak pada iya deh. Make kapolong pun tak di andi bener. Allah. Mi ontong golok bini dina. Cenungi kirim ke Taiwan kok. Allah. Reng lake tak kira mikir dunia mun karajin bu. Make minta apa beri bendeng laki mun laka dunga beri tak kira enak kerena boleh bener tak kira enak tanya aki boleh bener keng munri ya kak tunyana saya ngajak liguli muntro kiamat tak ngalia kedua ibu segemi re tak percaya jempian encem gelengah encem kalongah jual kai modal alako janji itu lo bulan oleh itu lo bulan cek fajar mun tak ngata maki pantai dungaro mara kak kok jang 3 bulan ya 3 4 bulan 3 tahun berdua kok cak dengan nik bini mun tak kalungan kan tak nyaman benya apa pun oleh kalian ketika bini kapolong kan akin jual kak cak dengan kok cak kok pambian saya kocak pentong benti suri bikok di kemarin apa betul mun tak betul kok jadi nah jengkok beres tapi kok di Matura ke Pasuruan jauh yang ku nguncang rengkil ada iya baci aku Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad makanya kak mulai bini ini bagus insyaallah gratis ini bakal bagus amin insyaallah kerajaan ini bagus amin kenapa? Pokor dari bini nikah reng laki cerai Allah tina ko ambu oi halo ambu kok jak sanikah kok mbiyan jak sanikah wahahaha orang nguncang TV ngajak lagi ngampong kau mbah morot lek making tak bagi mulai kok kulin lagi kayak ngelek lumaceng yu dak ke Hasan Huda oning ke Hasan Huda dia pencerahan lembek tapi makin pun wafat nek kasih nguncang rajin acara muslimatan jadi lumaceng 2 pengajian boniking tak lesok ijo kanja pong tempo na bedeng ngunceng pulandri beri ngadak ngunceng kula ngak-ngangaan
Allahumma sholli ala Muhammad. Pon debuna ke Maimun Zubair zaman secuba ketimangken zaman seakhir montro selamat tah beda berempah beda telok nomor situng as-sukut janyak banyak komentar gi janyak banyak aja ke orang lain gi nah terserah lah tatang kengandung beda laki nah tak ada laki apa yang tatang kesepenting tabung tibi sengandung sepenting kor tak ngempong ke tabung ngembian toron badan apa kamu? Kok ada apa-apa? Bon, nomor situng kenapa? Colok eko. Ada capok tadi bu. Mertung kenapa? Colok eko. As-sukut. As-sukut ni kemeneng. Silent. Morning silent. Cek panggempang acara cek panggempang abek cuba aki cek panggempang ngocak egi. Nikahnya mana? Colok boleh. Culut itu. Allah. Pon. As-sukut nengeneng ki cek bondeng betura nengeneng. Nomor 2 nama? Hilang lah. Nomor 2 mulazamah fil buyut muntak lo parlo ongku cek along polongan ben tatangke. Along polongan juga ada karena orang biasa na yu. Ki mulazamah fil buyut dan nengeneng ropok compok pala parlo beda parlo na keluar munda parlo na nengeneng bae tiken. Lebe de nero magu gengku. Cak lebur nanangka senoma telok seterakhir ar-ridha bil qut ridho kalaban paparinga Allah paringi dadi orang miskin ridho palega ateh dadi orang soki pandaren mahki carana narema dadi orang soki pas sedekam bian carana narema dadi orang miskin umpama takdir dadi orang miskin pasal vertikal miskin ben soki ini kapada cuma nafsu selain gi dadi orang soki ada seare berempat bereng telo bereng kan orang miskin seare berempat bereng kan pada telo bereng penidi laguna walau makan sederhana ikan asin sambal lalap walau baju sederhana asal tertutup aurat walau makan sederhana walau baju sederhana walau serba sederhana asal sehat jiwa raga juga istri punya 3 itu sehat atas bawah demikian yang bisa kami sampaikan. Iya mun saya bebanyak ku tak lecak ya tas mereka korang-korang
Hadirin yang ja cak ni kalau jangan le kalau macam gula takut tak capok kapi sepenting makan kalau berempat pon saya pada pak sanaus aja mentar beda manfaat thank you bu nggih mantar apa lo ngasampian kapiban kula mangken ni kedetilan jalan iki bebudian bi pujuk morot amin mun iki bebi pujuk ni kemudian ada tak selamat tah amin mbian pebenya itu sah keng mun iki bebi pujuk ni kemudian tu sanampian ni kata ekrena pakun masuk surga ni kaseenya mai syafaat saya beri syafaat ni kemudian benih cuma Nabi Muhammad Quran bisa beri syafaat mbah wali morot ni bisa beri syafaat juga bapak ibu hadirin mbian tak usah i akhirat itunya saus entar kamatura ngibe sabu-sabu ngibe pistol ngibe senjata tajam bahaya apa tak bahaya keng mun sengibe kapolsek grati mun sengibe kapolsek grati bi polisi Sidoarjo tak kira yambe mbian bi polisi Surabaya tak kira yokom sampian bi polisi Bengkalan tak kira pambu padahal sampian melanggar mata yambe takut kesengibe yang ada mobil coklat jo artena mun sengibe ni ke orang peratu ke atasan maka seiki melanggar aman tak kira pada remah mun sengibe budian bah wali murad makin pian raja tu seben gula keng mun sengibe ring peratu ke atasan sampian maki banyak tu sana pakun selamat amin amin tergantung sengibe Holil Yasin teman macet Mekasan pengajian pasar tumpah tepani pasaran pengajian kalau sepuluh mobil tak ning lebet bi panitia aku lebah ni ibn ambulan ingin cemaki ke puskesmas kula pa masuk gelem ambulan aja ada bi orang beri lebat mata ibnu lebat cacang orang mayit sebenarnya dalam almarhum dia kejok ngitek kula takut bini berdisahkan teh andi tungkapin kula ni kang ala tasbih apa selo ibaca ilmu mobil ambulan cek karo tuana petra selo ibaca Allahumma urib Allahumma urib Allahumma urib Allahumma ya Allah haram kula kan beda video orang tema mate kal ngakelireng tua pah mati yongku kasa haram kula takut mati yongku ni alhamdulillah le baro kana pengajian mole de pak karo masing malam haram langsung ngode maksudnya mari kita dengar ke tetinya hujaran kong saya caramar ya teti kula mikir hadirin mun sengi beparat tu maki seiki belok parat tu norok parat Holil Yasin re anang TNI tani asli saya asli Bangladesh Bangkalan desa colon ke compok ni kecolon cor corancor reng pelosok benih anak kiai reng gunung keng mun kebele reng gunung biar tak kira percaya pulan mu aku lengak reng Jakarta tiba semua Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Bapak Holil Yasin anak ngereng tani Holil Yasin ni ka anak ngereng ta beni anak kiai tak andi ilmu make reng tani make tak andi ilmu keng mun ebedai ambulan orang nyimpang kapi takut gak ambulan sani kemudian tina makia orang gratis ya orang raja tusah keng mun singi bembah wali morot budian bi malaikat masuk ke surga benih ke neraka Allahumma sholli ala Muhammad ni kering jual es ni kebeli buk nih beli nih viral beli siapa nih beli nih kan beli siapa saya sesemak je beli
Beli viral kiamat ini. Badak semelian ni kah? Beli tu. Terus beli. Ada di bun bara jalan ada saya anu beli. Semeli, entar adep kamera. Tepuk tangan. Oh, iya. Coba nguni boleh dia. Benti bintang melek. Orang boleh. Mata jalan umbian begitu. Ayo siapa boleh patada dia. Apa keluarga bir kira. Lo apa beli? Mayo tak beli siapa boleh ni. Arab pemuni kebuka cak tak kira baru saja. Napa? Napa nasi tada? Ambil antar ke pengajian tak ibu besar you. Ada apa? Ada besar nak. Minta besar ke gula. Mayu. Mon ka gula benih kalau minta besar, makai umroh ipa gratis ya. Keng dua syarat ya. Nomor situng kau tu janda. Nomor dua gelem ero ceti cap bibi bini situ wai Roma. Ayo pada senda. Oh tanda. Mak tahu rasa anak kakek. Allahumma salli ala Muhammad. Wan, semoga kula benajunan iki bu bingkengan bi pujuk morot iki. Mantar bi Allah pada efek taigi. Mantar bi Allah pada amat selamat iki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Sekadin toh si bisa pada pak. Korang berlebih nanyuun saporah. Mantar bi Allah tapangkia boleh dengan kesempatan selain. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan kengeng di taipun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.